Dobar dan, znate kako se ja zovem? Živojin. Pogodili ste. Zbog toga radite jedan intervju sa mnom. Laži. Tako. Živojine. Šta vi mislite o vašem imenu? Pa moje ime znači život. Znači Živojin znači život. To je jedan prelep osjećaj. A kakva osjećanja vi primate prema vašoj porodici? Pa Živojin, to je najlepša osobina, Živojin. A kakav je osjećaj pa da budeš ti jedan Živojin u Zemunu? Pa to je jedan lep osjećaj da budeš jedini Živojin u Zemunu. Ali, kada dođe drugi Živojin, to su dva Živojina, znači dva života. Opa, to nisam znao, brate mili. Da, kada dva Živojina dođu, to je dva života. I svi misle, kakav je to prelep osjećaj. Aj ćemo sada da stanemo sa intervjuom. Zašto? Tako da prestanemo sa ovim životima. Dobro. Ne!